Om Swastiastu, para ulama, para prajuru adat, para kerama desa, lan suka turun tukni sane wayang titiang, lan para semeton titiang, sane tersane titiang jadi ngaturang semua, antuk para dinane sane sampun rauh ring acara titiang puniki. Nggih, serung titiang lanturan penyambra puniki, titiang dan Indonesia sami giring aturang pangayubagya duaning ring asung ketawara nugraha ida iraga sang-sami presida mepadu wedana ring acara langgalah seni becik puniki. Nggih, sedurung titiang lantur, titiang jadi angan titiang muasta imadegan sate anggada, titiang pinaka raman sang alaki rabi. Nggih, ring deriki wenten pianak titiang sane lana, sane muasta igede danan jaya, lan deriki wenten mantun titiang sane muasta Nikadek Febriani saking Ubud, lan pawiwahan puniki mendasar untuk saling tresna. Wenten unsur pemaksaan. Ini sidere sang-sami sekali sampun keicen ring undangan sane sampun kebagian titiang. Sidere sang-sami rau driki mata tujuan untuk nyarengin nyarengin pawiwahan pianak titiang. Ini Bendera sami sedurung acara pawiwahan kelaksanayang wenten acara umadik sane sampun kelaksanayang ringgalah 5 semeng. Ringgalah yang mangkin acara sane kelaksanayang inggih punika mapawiwah lan masekeban. Lan mangkin ringgalah 6 sanya wenten acara resepsi sane kegenah ring pondok tiang puniki. Dumugi dari sami presida rauh lan nyarengin acara resepsi punika. Nggih, sedurung titiang muput penyambra puniki, titiang jagi dunas ring ida dan sang-sami mangda dan sang-sami ngemolehang doa restu ring sang alaki rabi dumugi setata rahayu lan tata becik mak keluarga. Nggih, dan sang-sami sekali sampun keicen titiang yani wenten kekirangan titiang Ini nanti kekirangan titiang untuk penyambra puniki, titiang lunas ampura. Nggih, mangda nenten titiang makelur dari kiwa baos, titiang puput untuk kerama santi. Oh, santi.